Intangiriro igice cya 46. Yakobo n'umuryango we bajya mu Misiri. Yakobo ajyana ibyo yaratunze byose, ageze i Berisheba atambira Imana ya Sizaki ibitambo. Iryo joro Imana iramubonekera iramuhamagara, iti Yakobo we, aritaba ati karame. Iramubwira iti ndi Imana, Imana ya so. Witinya kujya mu Misiri, kuko abazagukomokaho ariho nzabagira ubwoko bukomeye. Nzajyana nawe mu Misiri, kandi abazagukomokaho n'igihe uzabagarura muri iki gihugu. N'igihe uzatabarukira, Yozefu ni uzakurundarunda. Bene Yakobo bashyira se n'abana babo n'abagore babo mu magare umwami wa Misiri yari yaboherereje, maze bava i Berisheba. Bajyana amatungo yabo n'ibyo bari bararonkeye muri Kanani byose. Nuko Yakobo ajya mu Misiri hamwe n'abamukomokaho bose. Ajyana n'abahungu be n'abakobwa be n'abuzukuru be, mbese n'abe bose. Dore amazina ya bene Yakobo bajyanye nawe mu Misiri. Imfura ya Yakobo Rubeni, n'abahungu be Hanoki na Palu na Hesironi na Karumi. Simeyoni n'abahungu be Yemuweli na Yamini na Ohadi na Yakini na Sohari na Shawuli yabyaranye n'umunyakananikazi. Levi n'abahungu be Gerishoni na Kehati na Merari. Yuda n'abahungu be Shera na Peresi na Zera. Abandi bahungu ba Yuda Eri na Onani baguye mu gihugu cya Kanani. Peresi yajyanye n'abahungu be Hesironi na Hamuli. Isakari n'abahungu be Tora na Puwa na Yashubu na Shimuroni. Zabuloni n'abahungu be Seredi na Eloni na Ehireri. Abo bahungu na mushiki wabo Dina Yakobo yabyaranye na Leya batuye mu majyaruguru ya Mesopotamiya. Abakomoka kuri Leya bose bari 33. Gadi n'abahungu be Sifiyoni na Hagi na Shuni na Esiboni na Eri na Arodi na Areli. Asheri n'abahungu be Yimona na Yishiwa na Yishiwi na Beriya na mushiki wabo Sera. Beriya yajyanye n'abahungu be Heberi na Malikiyeli. Abo nibo Yakobo yabyaranye na Zilipa, umujarabani yari yarahaye umukobwa we Leya. Abakomoka kuri Zilipa bari 16. Yozefu na Benyamini abo Yakobo yabyaranye na Rasheli. Mu Misiri Yozefu yabyaye Manase na Efurayimu, ababyaranye na Sinati umukobwa wa Potifera, umutambyi wo mu mujyi wa Oni. Benyamini n'abahungu be Bera na Bekeri na Ashiberi na Gera na Naamani na Ehi na Roshi na Mupimu na Hupimu na Aridi. Abo nibo Yakobo yabyaranye na Rasheli. Abakomoka kuri Rasheli bose bari 14. Dani n'umuhungu we Hushimu. Nafutali n'abahungu be Yahiseri na Guni na Yeseri na Shiremu. Abo nibo Yakobo yabyaranye na Biliha, umujarabani yari yarahaye umukobwa we Rasheli. Abakomoka kuri Biliha bari 7. Abakomoka kuri Yakobo bajyanye nawe mu Misiri, hatabariwemo abakazana be, bose hamwe bari 66. Yozefu yari asanzwe mu Misiri n'abahungu be 2 bavukiyeyo. Bityo Yakobo n'abamukomokaho batuye mu Misiri bose bari 70. Yakobo n'umuryango we batura i Gosheni. Yakobo yohereza Yuda kubwira Yozefu ngo bahurire mu ntara ya Gosheni. Bagezeyo, Yozefu yicara mu igare rye ajya kwakira se Yakobo muri Gosheni. Bakibonana, Yozefu ahobera se cyane arira, ananirwa kumurekura. Yakobo aramubwira ati ubu mfuye nta gahinda, ubwo ukiriho nkaba nkwiboneye. Yozefu abwira bene se n'abandi bantu bo mu rugo rwa se ati ngiye kumenyesha umwami wa Misiri ko mwaje munsanga muturutse muri Kanani. Ndamubwira ko muri aborozi biragira amashyo n'imikumbi, kandi ko mwazanye amatungo n'ibyo mwari mutunze byose. Nabatumiza akababaza umwuga wanyu, muzamusubize muti twebwe abagaragu bawe turi aborozi kuva mu buto bwacu kugeza n'ubu, kandi tubikomora kuri ba sogokuruza. Nibwo azabatuza mu ntara ya Gosheni, kuko abanyamisiri bazirana n'aborozi.